Apakah sudah streaming? Kita lihat dulu. Apakah sudah live? Oke, ternyata sudah live. Ayo, mana nih orang pada nih? Woi, mana woi orang woi? Kita share dulu nih. Kita share dulu. Kita share dulu supaya rame yang nonton. Share dulu ya kan, supaya rame gitu, nggak sepi. Oke, kita langsung saja. Oke, Star Wars Squadron. Mau yang mana ya? Rebel atau Imperial? Rebel customize dulu karakter kita. Head kepalanya ini cewek. Ini oke sih. Yang pertama ini terus bajunya dari body. Oh, body ini bukan baju. Yang gedean dikit lah ya, berotot dikit. Lah, ini cewek tuh. Kok cewek? Happy to be here. Assalamualaikum Sapo. Waalaikumsalam. Ya, dengerin suara kita nih buat karakter dulu kita. Yang V2 kayaknya ini bagus sih, yang ini. Ini juga ini bagus sih sebenarnya, cuma palanya ini yang nggak mendukung. Nah, ini aja. Nah, enggak deh. Ini aja deh. Nah, ini dia. Betul sekali. Nama gimana? Nama change name. Apa ya? Udayan. Oke. Mantap. Kita accept. Instrument only. Experience. More standar aja ya. Kita main standar aja. Story mode, pilot veteran, fight games, ace story. Kita di pilot aja ya. Yang balance. Kita mulai ceritanya. A long time ago in galaxy far away. Darth Vader, Pak. Kalian nontonnya di ini aja ya. 720.
biar gambarnya. Kalian nontonnya di ini aja ya, 720 biar ya subtitlenya mana? Kok nggak ada subtitlenya ya? Ntar abis Johor apa tuh? Abis Johor. ntar habis Johor apa tuh habis Johor. Apa yang abis Johor? Dead Star. Dead Star Commandership. Dead Star mah yang bulan itu ya. Dead Star Commandership. Dead Star mah yang bulan itu ya. Intelligence reports a possible Alderaanian convoy heading to Foster Haven. You are to draw them out and finish them off. Do you understand that, Captain? Perfectly, Commodore Sloan. Dismissed. Kita jadi rebel ya. FF. Kenapa FF? Kita jadi rebel ya. Ini rival kita kayaknya. Kenapa FF? Tadi kan kita suruh milih dia atau milih rebel. Rebel itu yang kita buat tadi karakternya. Kita suruh pilih dia atau pilih rebel. Ini dia. Itu yang kita buat tadi karakternya. Captain James, Everything ready, Lieutenant General. squadrons on their way. They're excited to fulfill Lord Vader's Enak kan? Nggak ada komen-komen itunya lagi No kan? bombs hunting Kalian grounds in ininya the world we destroy? full. Komen itu lagi. Ntar mabar abis Johor FF. Oke. be dealt with accordingly. Berarti aku streaming sampai I've Johor tracked bisa down nih. Sigma 9 loadout. No. Only stigmatized today. Berarti aku streaming sampai Flying old school, sir. This might be a real challenge after all. Game baru lagi. Gak lama game baru. Bosen ini kita game baru. Mulai cerita lagi. Wah, sumpah ya. gak lama game baru. I don't think you understand. Game baru mulai ceritanya. I guess we'll find out. Follow my lead. Oh, Don't Malik. fight unless I give the order. The convoy is out there. Suara gamenya kedengeran nggak? Don't scare them off. Atau kekecilan gitu? Do this right. Suara gamenya kedengeran nggak? Atau kecilan? It will be done. It will be done. Kita pakai yang mana? Wih. Star Wars Squadron. Kameranya begini sekarang. Oke. Prepare to launch. Kedengeran, oke. Mantap. Oke, first person. Mantap nih game. Salah satu game terbaru dari Battlefront. Dari Star Wars. Copy that. Real banget ya. Wah. GG, cuma lebih kedengaran suara PS nyenging. Iya betul. Oke, kita launch. Jalannya gimana Pak? L2 target sih. Buat target. Oh, bisa tracking kita. Oke, kita jalan. Wih, GG, mantap. Bagus banget ini, parah. Ini game bagus banget. Nging. Iya, suruh PS-nya emang PS pad. Kita percepat. Ada 2 ending berarti harusnya ya. Ada good ending sama bad ending. Harusnya sih seperti itu.
Roll. Oke. Ini masih tutorial. From inside, you forget how big Star Destroyers really are. Belum bisa nembak. Kocak. Oh. Lieutenant Well, oke. There's something very forthright about a TIE fighter. Target. Iya. Susah nih main begini nih. Wah, menabrak. Oh, bisa repair. Nice. Bisa repair, untung bisa repair. Half speed. Oke. Speednya terlalu kencang nggak, Bu? Oh, recharge, belum bisa repair lagi. Sulit ini main begini, apalagi pakai stick ya kan. Mau ngapain ya? Patroli aja apa? Ih, realistik banget, Pak. Battlefront 2 nggak begini pesawatnya. Hyperspace jump. Oke, ini dia seru nih. Kita harus reach itu. Oke. Hyperspace, hyperspeed, apa namanya sih? Ada kontrol ya, sebentar. Kita baca dulu. Maximal power. Engine power. Oh, balance power. Oh, ada mode-modenya ya. Wah, ribet sekali ini. Focus shield. Ping target, fire, right. Oke. Coba kita setting dulu. Bukan ini. Mana? Emang nggak ada ininya ya? Audio. Master volume, language, English, Spanish, titles. Nah, ini dia. Helix Squadron are docked and clear for hyperspace jump. Remember, Helix. Udah. Finding the refugee convoy is up to us. Oh, belum. Escape the Empire twice. Oke. Hyperscape jump. Hyper apa sih? Aku ngikutin Star Wars udah lama kan nonton Star Wars. Udah lupa lagi tuh. Ini Rebel kah? Ya, dari bentuk pesawat. Oh. Di depan mata. Luar biasa. Empire ini. Perang kah? Apakah kita bakal perang? Kita lihat saja. Probably the most isolated trading post in the sector. It's only a haven for thieves and pirates. If the refugees are hiding here, clearly they're not as innocent as they Dan claim. by the way, ini bisa online ya. Bisa main online. Nanti kalau udah tamat kita coba main online deh. Ini nggak ada yang komen lagi, Po. Saya pernah nyampe. Blockade is forming up. Dia Rear guard is secure at least. dia yang ngomong. Interesting. There's a lot of cargo traffic today. Then our convoy might be hiding among them. Kita nggak ngomong-ngomong. All cargo vessels. This is Captain Lyndon James of the Galactic Empire. Prepare Gua for immediate lagi apa tuh? And this Lagi is makan. Starhaven Station Master. Kindly avoid harassing my Station Master. If they cooperate, they'll be fine. Pilot, proceed. Yes.
Aman Check berarti. your forward sensor. It will identify potential targets. Pilot, begin by inspecting that ship. Scan, face it and tap L2 to target it. Oke. Ini trader. Oke. Kita scan dulu. Takutnya rebel. Not part of the convoy. Check another ship. Check another ship. Keep Oke. inspecting those ships and see if the refugees are here. Takutnya rebel nih. Check that ship. Sarapan sambil nonton. Oke. Kita scan dulu. Apakah rebel? No refugees aboard. Bukan. Carry on. Kita cari kapal lain. So you're not impounding my ship? Assalamualaikum, waalaikumsalam. A ship's trying to flee from a simple inspection. Oh, itu dia. Some manners. Yang mencurigakan. Itu kapal mencurigakan. Tembak? Bisa tembak? Oke, bisa tembak. Oke, stop shooting. Nabrak. Weapons and a cargo of spice. Let the fleet handle those smugglers. We should get to the station. Nggak bisa nembak lagi, Pak. Nabrak, kocak, ngapain digituin dah? Kena asapnya. Culun sekali. Udah rem aja, rem. Belum bisa di-repair lagi. Maaf Pak, baru hadir. Santai aja. Juki. Piu mana yo? Nggak tahu. Captain, the station's defenses just activated. Duh, repairnya nggak full lagi ya. Destroy those turrets. We can't search under fire. Oh, kayaknya kapalnya bisa di-upgrade deh. No one shoots unless they're prepared for return fire. Kan rebel kan. Pinter emang nih rebel nih. Power flash. Modenya aja ada banyak banget tuh, Pak. Terus ngapain nih? Destroy turret. Lihat turretnya. Oh. Balance. Piu mana yuk? Tumben kagak ada chatnya di kiri ya. Aku nyoba hal baru. Takut kalian juga terganggu kan kalau gitu. Kita pakai mode power. Terlalu jauh tapi. Aduh. Recharge. Oh, ngindar. Betulin, repair. Droid, kerja droid. Terus deh. Kontrolnya itu kalau panah atas itu weapon power. Kalau panah kiri itu engine power, mungkin buat kabur. Tumben gak ada chatnya di kiri, bikin konten tukar nasib. Tukar nasib sama siapa? Masih banyak. Kayak kita pakai mode power. Engine power. Kalau deket kita pakai power. Apaan kamu? Live streaming lah, ngapain? Game Squadron. Nasib mama Piu lah. Dia mah nggak ada apa-apanya, kocak. Yang bisa ditukar.
Meledak. Kita repair dulu. Oke, kita rebalance dulu. Bagus, Pil. Oke, pilot with me. Oke, kita lawan Rebel X-Wing. Wah, susah ini, Pak. Kita pakai engine. Biar lebih cepat. Pak, susah, Pak. Sumpah, Pak. Susah banget ini. Kanan sih suaranya. Cok, mana cok? Aku nggak ngeliat loh. Itu dah. Itu dah. Enemy shield. Some starfight like action half regenerating shield. Oke. Nah, itu gua yang nyuruh yuk si Piu ke kamar lu. Bangke emang kan lu, ya Allah. Bang. Ya nice, dapat satu kita. Kita ke power mode. Oke. Oke, dapat satu lagi. Dapat dua. Jangan lupa dislike sama unsub. Deketku banyak banget ini. Itu dah. Wah, susah banget, Pak. Tapi ini lebih mudah daripada ini sih. Lebih mudah daripada ini teman. Oke, dapat lagi. Rebel down. Oke, mantap. Mabarlah de abang wa para CPU yang like aja dikit malah disuruh di. Itu. Itulah kenapa. Yuk. Kita pakai power mode ya ini ya. Jadi apa namanya? Awas. Oke, nice. Mantap. Joining formation. Repair. Mana nih satu lagi? Sebiji lagi. Mana? Sebiji lagi. Kamu di mana? Ah, itu dia. Frey, copyright dong Freya. Oke, nice. Destroy all X-Wing. Oke, kita lanjut. Kita repair. Oke. Lieutenant Corral. Sabar, Lieutenant. I'm on my way. Ya, nabrak. Bodoh amat. Astaga, nabrak. Oh, CPU parah, CPU yang like aja dikit. Lu lebih suka Star Wars atau Avengers? Avengers sih. Oke, kita repair. Kita harus follow.
masuk. Yang lain aja dikit. Makanya aku Avenger sih lebih suka, kayak jalan ceritanya mudah dipahami gitu. Kalau Star Wars kayaknya lebih berat, walaupun ujung-ujungnya juga paham. Kita ke balance mode. Balance mode. Oh, Letnan. Kena misil. Oh. Ini gimana nih? Oh, bocah ya. Orang lagi live streaming, dia malah nyetel lagu ya. Oke. Ini apain, suruh ngapain kocak? Exit free look. Oke, bisa jalan lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, kita kejar, bodoh amat lu. Engine mode, let's go, biar cepet. Oh, main lu, sini lu. Kuat juga kau. Bodoh amat nabrak, bodoh. Nggak lihat di situ ada nabrak. Kocak emang dah. Malah nabrak nih lo. Engine mode, kita paling kencang. Ayo. Tembak. Mau lihat di sini. Oh, main lu situ lu, kayak gitu lu ya main ya. Ih, dikit lagi tuh, regen lagi dia. Oke. Repair. Aku lupa repair. Oke, kita pakai power mode. Gagal. Ini ngapain sih? Astaga, ya Allah, rusuh banget. Apa sih? Allahu Akbar. Ngapain sih ini begini-begini? Allahu Akbar. Apaan sih, norak banget lu. Norak banget lu. Keluar. Siapa sih nyuruh? Heran orang mah gangguin orang mulu. Sih norak banget lu. Kok CS sering pada ngetrol. Oke, kita pakai Rebel. Kok CS sering pada ngetrol. Sono Freya keluar Freya. Gue lagi live streaming, ya Allah. Gue lagi live streaming dari tadi. Heran orang mah. Gak lucu, Freya.